So Yeshui jalta saleniot zane loptuk chukis penangne yuda te kale. Ko nyampo lama ushkyong guntang Yahuda pe ushkyong guni kalkani mi mangpo rai tang berka kurteyons. Ngolok chokan be kongunla Yeshu zumala dajik tangin. Nge puk tangkani mi bo kyoje zum zes. Tena mala Yuda Yeshu yotsayons te lobon le jule zerte puktangs. Yeshui kwa mols zao kyorang chua la yongkan bo jos tene kongun yongs te Yeshu zums yang chaktak nyampotangs. Unmet la loptuk chigi korang eragi pingste lama chenme yokpo agyapste kwe namchok kochatangs. Yeshui kwa mols rai shup sinanga gyong chezena rai kolkan sangma rai kaneshin kyorangi chi sam kaltes nge ngarangi ya bajuna tena mala ponge magmi transmet shik nga shkyoba kala mizada inang kaltes te bunge jona tene tampe sungrap sinanga igun nge ka jungos molkan bo kazugi danda dubin tene Yeshu kong zumkan gunla mols rai tang berka kurte nga zumayons te chi nga chakpa inoga chotkang nga jaktang nge labja tangzane kyoje nga chi amazum spin inang tampe sungrap sinanga lungston pe dikan gun lukche sefia I changma jungos tene kong pangste loktuk changma shor So Yeshu zumskan guni kong lama chenmo kaya fasika kes karu chostim la khaspa guntang Yahuda pe ushkong gunzoms te yotpin Innang Peter lama chenme potang igyanskor tsakpa thakring jikne kong igyapne song yang nang kuga song te Yeshu a chi choruk stala shungskan gun yampo sekadoks Lama chenmo tang Yahuda pe tsokdi thusmi changme Yeshu sat nyanche si zunis pangpo chals mi mangpe zunis pangpo tang nang kong sat nyanche si spangpo jik matho stingjuga mi ngis yongs tezels I mi be zera rakpen nge konchok e chotkang shikste jak suminanga yang sker sik nyanin tene lama chenmo langste Yeshu azes kyorangi gyapgalas pangpo tangkan gunla lantanga meda rang shkyopche sifia kyoranga zerches meda inang Yeshu chup chatte juks tene lama chenmezes nge kyoranga konchok sonpe na kalat ngaja shodang kyorang dama zatkani mashika konchok shras ina Yeshu mols ona ngerangi zerkan bo inang nge kyoja zerat mayongs pe tusinanga mirik sibu kunwang konchok e chak yaspe tisika dukste yang namker shinika jonte yonga kyoje tongen tene lama chenme korang ikos po shaks yang zes kwe konchok atatlok choste ino ngatanga isang mangas pangpo chigosin kwe tatlok chokan bo daksarang kyoje tsorte ino kyoje chi takchadat konguni lantangs ko sat goshe si ospa ino tene konguni kongi jaldongi ka thu gyapste multuk chostel dons yang jan guni kongal damchak tang habgot tang enzes dama jatkani mashika ngaja lungstan salang kyorangal dungkan bo suino Peter Philoga 포탕이 촘시나가 둑스테 요자네 욕모직 코요차 용스테제스
Galili pa Yesu nyampo kyorang ang met pina. Inang kwe kong chang me dun la zun tang stezes. Kyorang ichi zerte in nga hagwa merak. Tene ko gyasgwe kasong teru jan yokpo jigi ko tongte nye ko layot kan gun lazes. I mi bo Nazaret pa Yesu nyampo dukpin. Kwe yang skyer mishe zun tangin na skyer tezes. Te mi bo nye she samet. Chapik shigisting ne te ka langs te yot kan gun Peter yot sa song tezes. Tantan la kyorang kwe thopa guni nang ne chik ino. Cheze na kyorang espera tangsul bo Galili patsok rak. Peteri kwa ngan pokshik zerin nash kyal tezes. Nye te mi bo she samet. Tena mala chape chaskat tangs. Tene Peter la Yesu chape chaskat tang sangs ngon la kyorang nga lan sum mishe zun tangen molkan bo ituyongs. Yang po pilo ga songte ma shante ngus.